Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, guys. Di sini saya mau makan lagi, teman-teman. Di sini menunya di sini ada ayam goreng Upin Ipin. Nah, di sini ada tumis buncis. Dalamnya ada mentimun sama pete sama kol. Di sini juga ada sambalnya. Aduh, nih primadonanya. Gak usah berlama-lama, guys. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana Mari teman-teman makan. Sebelum makan jangan lupa diganjal dulu pakai bensin. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Aduh, ini udah lama nih nggak lalap. Ini nih kol. Mari teman-teman, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi. Aduh, panas. Batanya manis banget ya. Wah. Tengah.
Hmm. 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 Manis petenya. Hmm. Hmm.
Hmm. Hmm. No. Hmm. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang mga teman-teman, aduh, meninggal sampai enggak ngomong-ngomong, makan Upin Ipin yang gak dihabisin ah. Udah waragu teman-teman. Next video teman-teman jangan lupa dukung channel Kang Adip seperti biasa, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga dibagikan ya guys. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.